Ipediang subhaya pibaro ki paralo ki parajor sasisin syaki sawayom. Watla ka UEFA Champions League kanlong kabakam kenja menta ka samoy nakajing petno ki babon ki klori yalakai ada ubah Europe sya Saudi Arabia. Penban ka UCL kandang daihi ka competition bagi pajba satlak ka pertai kinsaki. Haka jing ya benta halaki jongki grup menai ka med ya ki klub ki barung syaka Champions League layo i badon ki grup ki banyak hajbha badon ru ki grup ki balak se ki bakam suk banyak rung syaka knock out stage nak menta ki klub ki bakam pau hadau pak Europe menta nya sedang nak grup E. Haka grup E dan ka Bayern Munich ka Manchester United ka Copenhagen bat ka Galatasaray. Haka grup B lakan tup ya ka Sevilla Arsenal, PSV, bat ka Lens. Haka grup C, layok jaka ada ka Napoli, ka Real Madrid, ka Braga, bat ka Union Berlin. Bat haka grup D, ladon ka Benfica, ka Inter Milan, ka Salzburg, bat ka Real Sociedad. Ngin ya pej menta ya ka Feyenoord, ka Atletico Madrid, ka Lazio, bat ka Celtic ki badon haka grup E. Bat haka grup F ladon, da ka PSG ka Dortmund, ka AC Milan, bat ka Newcastle United. Haka grup G lakan tup ya ka Manchester City, ka RB Leipzig, ka Wiener Vesda, bat ka Young Boys. Haka grup H bat don ka Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, bat ka Antwerp. Paralog season pe ya kita ki grup imat ka grup F kandai ka way na ki grup kaban haban yo rung syaka knock out stage namar barok saut liki tim kidai kiba iklan sudah nadu ka PSG Dortmund ka AC Milan bat ka Newcastle United ro haba pai pat syaka grup ka bakam isuk ka grup G bat ka grup H ka kham isuk kendian namar ki saut liki klub kiba don kita ki art liki grup kidai kiba ompat dapau setia kumta di klub kumka City, Leipzig, Barcelona, bat Porto, Klempep, kinrung nakabasuk sa knock out stage do ka Champions League. Kublaya piki paralog ki parajor, hakajing pajupi, kino ki grup, ki bakam IE, bat kino ki grup, ki bakam isuk. Penpaw ya kijing perkat jong pi, leng bagi komen setat hado bang dia sembiang akawai bat ka video kublaya sibon. Audio Jungle.